Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka Mauthat Raishan constituency kaladon kami ngajing kela bat kipat ba kideban long gibas kem kanong rem ban syakit no haka saw kumba ka juja haka por election bat kapor kam de shu ikinong Mauthat Raishan ban chu ngap ne ban chu kubum ka sentur namar habaya kerani gilat penroi ka Mauthat Raishan kawan hadien du ya kanila pen pau ba preston ten song haba keren ka jingelang jong kinong ket kam ka sang NPP hakenchi haka khat kendai terik risau arajar arpuar ba preston la penti kenaru ba ka sang NPP haw arajar arpulai kan yo pan sinsyar marway bat kan lenti ban job ha Mauthat Raishan constituency ru kala don lupa hey ho ong khasi khara pe yo syakit haka elan thari lani haka thako saw ka teng haka por election ka jialo pilade ki leaders kiba tikena bha kum ginoyalam tengi na kalian ka parti ni shania bat ni kerpat bangin ya yen radba scam gejimut kejiperkat hadu kabakut jong kan election ka masolong ha u arajar arpolai Tongmala ongi walking president ni berpeniat jadi jelang naru ngelakran bahabanwan sekali kejaka jompi. Namar kipat ba joko Mauthat Raishan konstitusi kidek bahabrio. Kiba internet, kiba pu samerki. Nasyat syumudur bangayo ya ka Mauthat Raishan konstitusi tanghapo assembly. Assembly kinyo bahabrobor. Kiba ngap bet nado pasdang nado bakut. Kajing internet. Rei kapor kalapoy. Bapi kinong Mauthat Raishan pimdai syu ban ngap. Lari ban kebum kesentur. Nia keren ni development ni baper. Yaki scheme gi baper. But yaki kam ratba jong ka MDA government ka baper. Tangba ka bang skusi kalong ikerteng Mauthat Raishan ni poi hadindu. Saya berkat mapi. Kum kinong yalam jong ka parti. Ngari tu kana pi akan mausa ha bakut ubenai Desember arja katnyo shwa begini election yesong kai bat kinong yalam jong ka parti UDP kumasamut sangut namar ngaru kato por ngelarai ban join syaka NPP na ka kongres Tengah om ni kin lida joge UDP haka to kota ajing NPP tarai pinio kanusi. Borok kawe gijela. Ki ong ka bakhandiat nginio arbo sausi. Baki ong ko ba prustun bila bakala pi join NPP. Bila de bat join bat ni ka UDP kena ma pinde unumbar arbosan. Tapi sudai ani kecil sudah itu, nanti bersuban isiu. Tiga perkat mengkadai sisa tapi. Tengok kumno bikin berpio arbusau. Ladang awan mengapik lo arbusan. Kumno bikin. Hang taruh job lepa. Kalau kadu mengapik nem cross. Jadi anak pun cross. Orang lebih orang thong tu dia thong. Hagas ni jemput. Kaseng UDP kayo anrusi. Nayo iki kot kubo ara gini kesni. Bagi orang mentang ni lah kamkiu. Lah kamkiu susu mentang. Naga arsau na laban pui lai puai.
ngong de istang magician bala belek mablem ngamut ban keren ban tho ke parti dang ba bakla kalau dengan ngi national party Rusia ke national party habang iken ar ban ar lo sao Ken beda gini ki parti area ki ong ar ban ar lo san Nere sao dia bersama with Mahmoudi na kalian ke parti NPP ngan itu ya pi nilai bo da kinong sentian haboro anreu totally ke konstitusi tabo kintip ide biolin ngatrai kintip tiga blok ane kintip ni kinong sentian ilabu long kumno hamot harasa long kumno senong stoin long kumno sikiwai parti konstitusi bat ni tho tip patik ngapen scam ye kejikren u presiden badong burom jangi Dr. Khalid kejikren jong ba bajob kejikren jong dama ba hawajar atulai ngin sensyar marwe kenal hai ta ngin sensyar marwe di bekwa bansdin ha football kila bansdin suki dan ba ki passenger ki batikna baro indon ha ka bosau denam ha ka bosau kawai ka bangakwa ban perkenau ya pi kinau ya lam jong ka parti pio i baman ka sasdem assembly ha ka jaka begin kiu sujrong ni hiar siapa balai ngali yong hiar siapa namar ba mentah la duna palat kinong tawaan bun mano bun gibreu ki paperkat irung assembly yo JCB Irung assembly yok keren deu yok kam dei kum ta nghe je na kam dei ha ka we ni je lang na keren ya kan ni sapang kum no ba ki candidate teng ong ni pen be yi ki pat ba uba mukul sama kawang ni nante po ante hai tu hapo mau kurwat iman wong kat u deputy CM Ukraine ben ya phi kinong terbut ba open bid man kasas den te bupli mat don ki translate bakla hari sya jik ong jong akolong ba nga hikai ya ki padba nong terbut jong ke jela ke jongi wat bid ya kasan spa tengka jet ya ke jabing namar kayap kaim jo kejela jongi kamdei hamatran kayap kaim kejela jongi kedai assembly tapi nyatir bagi hamba nyata ki an ki kanun kan ni nai ni na assembly kedai na kata-kata awang pi ki baik ba nong terbut ki day ban slow tu akan ni ka election ka masawan arhajara pulai lem kumta ngana isir hei balai nga isir hei namar badon jadi khot hapo assembly ngadu bajok hadu bandaren badon silain lu badon ke proseding bagi keren kata adik bama silain lu badon dengan ngamut bandong ya piko ki leaders jom ka parti NPP halai jong ijo isno yo piong bagi jet ban ai tiket IIT8 violin namar bi bahabriu ho ini bahabriu mo karena yot
Henry ngi itenat ia kejabing jong ngi itenat de kata ka pelong yang na kalian ke parti ngi ngi hap ban kerpat ya kanika kendai kasama arang ba lada akas ngupik ban kontes ban yele ya kanika election arajara dengan seluhun sibune ngada selutenat as musidhem ban ya kendu bat pi kin nong yalam katne piadon ngatraim gunai kalah hajar lada pi selet selagi snok kitau at lepatan marmasi pobot iwe napi mi kanu mi jikeju ken napi kata tengah ngayo i bahangge motarasyan galenti jong ka jingjob kaladon lepa kawai na ki manifesto ka bangi haka parti hawa aja ka prahi penmi kelong ni kwa bandon ke jingkela hapok negala ban habangi ong ke jingkela mdesu ban perkat nasor sanong kendong ni keren baka jingkela kan sedang nanong kendong kan kuai sasor kata ke jingkela dena kadau ngong piki developmental projects kiba per kiba ngi mentangi ke syakit pajba joge jela mekla jadi perokwe ngabdon por ban utang tangka surok ngong pi mentanu khatra ar hajar khatra hadu menta om dunasyu ya kasau hajar klur kabangi nakap sorkar MDE haka jimpet jonga ya kapeludi iya kun balai namang ikwa banyo iya ke jingkela nama tang syubit syubiang kalentiya kalong ke jingkel kubab kerau karoi kapar kawanhi kaspa kapkau karwanhi hakis nong kendong jengi berkami diperhat menta nakamenta kakut kakia kabagi lamang pisa nakamenta kani ka budget menta kabagi ong ka current financial year ong duna iakan jauh paklur bangi mut ban pendit pendian na kabenta ka health sector dan ka jaka sumat hakinong kendong jengi ni kwa ban penbun syusyulu ia di jaka sumat kumki sub center haki tu kisnong di pekamlok center kenang bakin nong kendong jengi kinya suk kinya say dan rai sans dan ngoi pikal kot talar por empat lah ban pendet ia kata kajing anglut bat kajing kwa jongi na kalian ga parti ngida kwa ban peteng biang hawa acara pulai menin UCM badon burom jadi ulai hangte apo nong stoi menta kabangingi plan begin samru ia gitu kinong red lagi kinong rijing usniang likely kesnian kon kentei uwais niang serang kenang ba kan poi syakat liwi lemba kata ngong epi kan lo kejing mentoi ka bakrau yakin nong kendong jongi nalor baret rijing empat lem dak kediat benai ya katuka ya kene ki urea ka fertilizers ka banadu ka po doktor mukul lukham mensua kiba tumpan ke layalan nyar kiba teng juhur ke layalan nyar nia ong mengiayat ke organik ka denya .com dan lain iba ke production kahir kamkiu ya ut kinore akadu ngiman sebansya mentai dah ngapsa ni ai lu subsidi balik gila kata gila ia kaban kentiu ia kayo akot jong kinore nah kalian jong ka NPP led government nilai persyang hati ni sans dan duna bat kabangi kular ya pi kinong yalam jogo parti
bangin nang trei susu laisya sausya sansya ban penkela ya kasnong kendong jungi bat ya kejela mikla jungi barokawi desai wei isu ibang pat dan banut ban kita menung-nun alor ka boundary isu kato kumengi ongkat hand motor isu san pros dem dan menut ngingisim mentah namal balai ngikwa ban sna ya katei ka jaka ban pelong ka yauba ka yausan na kebenta ka jela mikla jungi barokawi kanang bakin nong kendong jungi ap kila yau hantu kandon kajing sengan kajing suk bat kajing kuit kajing subana dong senong bat pengidio iru ikadur kadar jok yaudu kabat hamai kabat idon burong ladang iyo ya katangan yo thui pikan long ko burong lang ya kajela mikla jungi barokawi dei mangi na kalian ka parti ki basim ni kandi por election pada kenyami kinong o bakat kajing it mangi ya kejela kat kajing it jungi kata kajai beri utum long su pada friend pi na kadau pio i bah man kesni di social media kajing kawang beri karena por prostun ne ka bam long su pada friend ngatrai yo i bah kata mau tangi no kendong lena mat pe YouTube man kesni bau de menderi bau bade kejela mitu itau su balai namarba lada mle da kadi kabut kiting bayo ngiyok penban san pausi na ka reu po na ka dau mi kini ki isu lai pujan na hawi piteng te kejing kren joki ka ba along palan pindai ban rugusim ko kinong trei jo ka NPP ni pendem ya lade uteu bena jerong hango pio i bagi political parties sya ban long jialang pat ba bagi pelong jinwai don judon detang ka NPP ka balai kata ngakar pat kiwai parti na sikbat disoba beliau buat ba beliau buat malu malah mo hango don non nang tang matunglu bansyo kawang keti bansyo kawang mau ngawang pi nakan nongrim jo ka parti NPP naka liam jo ka parti ni jerong du nila ai warning lepa ye tinong yalam wat ju kawang keti yanu nin keren ya kan nongrim la ka jo naman ngibnod por bani apen yanu ni keren ye kenong rim bat ni pensyai ki padba jong ka jela mikla jungi barokawi pikan mau na mutus nem ajar kat kenai por bakhi phalo atau ka CAB ngiong bawanra ka sarkar India bandon kata ka amendment le ka jing pel kala ya katuka at ka bladon lepa khi phalo hajela mikla jungi barokawi ngimklet siu atkopor unong yalam raja radba jungi ukon rat sama usimti banlum banlang ya kinong yalam parti borok jong kadi ke North East jungi borok kera telikiste dia long meeting hakau hati dia khotlut di political party borok baniwan namar balai bagi kuat bania kun banlej sedeli kumabatay i Dr. Khaluki mana ban ong ya ke sarkar India segau baha wat kata ya ka North Eastern State jungi barokawi ilai kendu yu Amit Shah lai sin sau sin ban haka bakadu ngi hame kala perkhat mapi ngi yo shisha ki jing amut jungi bat kata ka an ka bakipas kalong bay ya ka Meghalaya namar bakadon ka dis council namar bakadon kata ka 6 sidel an pentre kam ya kata kaan mano bala le ka NPP bat haka bakadu ngi ha Meghalaya
Satan keniat gitu ki bangi ong ki non sidil area. Hanya ki non sidil area mentakan nu tang 10% nomdon. Habangile ya kadi. Manu pementoy. Ki pat ba jom ke jelabat kapateng kabanwan. Nana tu EP hakamite bat ketukai MOU ke pengiasai. Kendai posan persen ngionong. Ngilot ngidon gi badu dunong kato kenisan persen kadon gi badu nong. Ubreu menta kacat berleu jungi ka jela jungi ke bae kalong gi breu gi keren ya kasan persen. Ya ka kendai posan persen ka bayo kim ju keren. Kata ka bae. Kendai tu ki kam pile ka bade. Latan iwei ken mau sa i tai wei hadu nayam. Boshano uei ubala banlong janai sispa nabi sispa hadu ba nakan mau ka ping lei gong uno ba klem le pop show len tem mau nu kong me baro kitu ki parisi pediam baro ki parisi heriam uno uba biam tam uba klem non su iweiru idak yom hak jing im jome kele len tem mau nu kong me mau pi ndon sya len tem mau benban mangi ka parti NPP kajing kawang mentani ka banang jur kaweru ka bangat rai kiwe ki parti ki kawang pala tinggi nomor ba ki bisni saya kawe kadau kata de kadau ba kadau sat ki bisni ke NPP bahu ajar ka kendai ke NPP ka election commission kala ai bahkan de ka national party kata de kawe kadau ba maki kiwe ki parti baladon di kelai posnem so posnem yale pemdor rumio banlong national party uniu konrad benang meninu prestun la kelengkot la kasopodok mo mentapa deo uyayo katakan national party nak kadau len temau yaki fusiar kinong yalam joko party kilen temau lawan pigi yen kan orim bahkan norim jogi kolong utei berjerong unsakren kadok nut ke bejarjar jong uwei pakawei kinong tebut hame kala ajongi bagi dio ya ka single majority koblei siaja